Iya sonaha dono konai panarot ni suara ni gawe intanai sarupa songon lagu ni lebih ni pandoit ni ranggiting kan. Iya mantul nini. Iya terima kasih hubani nasyam penonton hagandu panadop mas support panitia. Iya panitia bani panorangon memang merloja-loja tene bahat maka tahun no konai dia teh tupa mantap nagoriasih nini. Terima kasih hubani nasyam tandani na mantap. Iya ben nasyam mamboli boras satumba porilang pedong boras satumba gadung tipalai pe jalohana mido. Elangai do. Iya berikutkan kita tampilnya request sada lagu humbani boto nami biking na adong ide sabane pematang siantar na tetap mambain request atap ise pena live anggo boto on tetap do mendukung garama peon garama. Jadi mana tahu jodoh boy dotong nasyam komunikasi biking purba bujur tumang bujur. Iya on malagu niham para sirangan cipta antara lamsyah malah suhurmu hudidah no konai do mahadir ham bani acara untene. Iya dia teh itu pahumahu bani boto nami Agus Parnagori dolok doma isyir ham hudidah sonai homa hasoman huramawati saragih na adong imedan ulang lupa erap lobe imedanin tandanina imedan ham datir tir lobe bani pensmu. Iya, teridah dokin nari naik penonton anggodoma irap hamda Ramawati. Agus Girsang Parnagoli gedolok dia itu pak. Iya, iya sana lagu Simalungun Parsirangan lagu jadul. Atape tading maham na tading. Sukot mati. Memang ihu tado hito ito ruh ni sawit koma anggodas mahubani pusu-pusu das huate-yate memang si malungon mahita nama nontonon haganubang ay mah dia teh itu pasalin hari hubani boto nami bikin tene.
Iya.